Ya ibu yo blay wala pala igi begini don kumni saudong kani kaplau jo kani kaying mani kapakentang hangne hakabalang syeken kalong kasgi kapapensa jingken mau ya ka history jo kabalang pat kalong kasgi kapapensa jingken mau na kabata jonga jong piwei paro Ibalala keban isaki akan dikasih. Oi, kalau juga pon, isosial sibon kecil dalam katu di pastor, prosteri cumi, atau video, ban pendam, dia kena kecil penkentang, dia kena kecil mani. Aplau juga kena kecil mani keban kentang. Oi, dia nak beli rengkat kini. Hon syukri kita mepok juga di kepala. Rengkat yang syarai, beres berkeringi dan laki. Aku lagi ibu di Duai. Yang di dan bor ke cubai ke bani alam yang betap. Akan kesedar. Oh, jadi pendekam kilong kejongi. Mungkin beriu rei. Jadi kentang kilong kecobai kan out. Daw Solomon ladep kabate kajing prai badi kajing usim badi kajing kuak Solomon baro kabut keu haban le prai ulah pau Solomon hakaba arsin gumolala pau au hakibian eu prai ulah ong hu ngalasya skori kajing ruai jong me badi kajing kerpat jong me bamela pelong Ahmad jonga ngalapen kentang ye kene kajing kaba melat dei ia kapan bu kerjang jonga hangta talakta ia kene kejing balang musakan kerada bante bat hagane kesni on pen kentang ye ka hagane kesni nginge nala ke jong ket medem jongo rengka bati pai kabren Iba gerhai
Yo ban berketan berkeli ia kene ke ye mane nadu kene ka life way trik nai aja hak Dora ilaka kli ko ki khadok haus in kaburam unyo bandrum u ei news in kaburam tu try ki pa us in badal buram u play dan kaburam ke jo Joget